Hun Sermin Man Saktuka, Reverend Dr. K. Larintanga, Vice Chairman, Mizoram Goshen Shwaitu Committee, Ani, kan program angin hun kan kalzelanga, tuna at swanin, namtana, martar de, suna hun, kan manganga, kongayin kan zavay, kachut hun, achangin, digila, namtana, martar de, suna hun, ngoy ringin, ilaw mangang. Ichuang ule. Remna ni lomna program pangtura rongkal zong te kan lo lom non le chewa tin hol chunga khatchak in kan chua chubaga chon ling lo tam tak pon lama pon lo ma tin in lama min thir tu te in om te kan sha a vai program hun hi in ta ania kan zawai in kan mang ho don ani on tu na chon in mal zai kan ngai thanga TBC zai than puya zai nurin kan so ma ani hian in pro ku man ta romin res sakang che ti lang ha aron sa don ani tu begi lo lo ma Ale, amasahin pile pusom tak tak te, zirlai duom tak tak te, remna ni cibay kabu kaceu, harumin rel sakang ce. To